gona bele metsing masomepedi re tswela go ire leo bedi re tsena go taba yaka le Mankoko baby mo e leng gore re nyaka go kwa gore ka ba ile gore le tšatšing la lekgono ye e leng gore re šotse re go konkeditšo le kole le ntšwilang tate Mamabolo e re go botse o di sepetse tše dintšhi o kopane le dipolelo tše dintšhi ba mmeditše ka maina e fela ke kwiša gore ke ka lebaka lang a eme ka maoto go fihla mo a emeng ka gona o go botse gore yena o ja di-ARVs o na le mengwaga e masomešupapedi fela ke monolo ke re ntate Mamabolo le sa le lesogana man mengwaga mentšhi ka mokgo se a lena yo se ba le okeletše awa se ba nkokeletše ke yaka ebile maybe ka no bantšhodišitše a le ne masometlhano motlho mongwe masometlhano senyane masomešupapedi ke ya e fetša ka di-17 okay yes okay le ba ya ke le kwa gabotse jalo ba re bele kwa galela fase e fela ke dumela gabotse gore lena le tsebile gore lena le twatše ya HIV ka 1995 ka 1995 nako e leng gore ebile batho ba bolela ka yona hei nkebe ke sa bolele le lena ka yona tsela ke mohlomongwe nkebe ke le kwa gole kwa lele ke sa lenya ke le gausi e be le bothata by then e be le bothata kudu mohumagadi wa lena a tloga lefaseng la ka ke eno morago ga go tliša ngwana lefaseng la šala le godiša bana ka šala ke godiša ngwana yo ka moetetša ka dula le yena ka sekolong ka dikotaseng ngwanyana wa ka gola ke yena o kereng ge ke dutse kua ke lebetse gore ke nako ya dipilisi ke yena felang a re gona re papa ge ke re ke yona a re ke generations nna ke a tseba gore o rai okay and it's easy ka gore ke ye tee ka letšatši unlike batho ba di-diabetes ya managega it's manageable ntate Mamabolo nke le ne re bušetša morago gannyane ka yona nako eo ge batho ba be ba le bona ba tseba gore ntate Mamabolo o HIV positive o na le twatšie be ba le tshwara bjang go be go diragalang ke e nngwe dilo tše di leng gore ke tlogetse mereko before time ke sa tloa ke fitlha age le ya 60 ke ikušia gore a go sa berekega because nako tše ke ilo ke testa la mathomo ke nako e la re sa go testa ba go fa beke gore o tlo tšea di-results e be e se repeat result ya wa go tšea beke ba iša madi kae and then o bo o tlo tšea di-result and by then ke rile go khwetša di-result I couldn't take it ntho ya mathomo ke dirileng ke ile ka tsena bottle store ya gauswi I drank myself into oblivion go tloga mowe ka taxing ke sepela ka taxi ke sepela ka mo taxing ke botša batho no ke tšwa tleliniki ba mpoditše gore I'm HIV positive yeah because you cannot take it after o seno kry-a di-results o ipotša gore ke mang neng kae jwang and dipotšo tšeo ka moka di ka se go gole selo because it's there so ke ile ka itlhalosa ka sekolong on that same day tšatši le le latelang ke goditše barutiši ba ke be ke šoma le bona ba re emang mmogo mo setupung mo ka hwetša o mongwe wa tlo ema gausi a eme kua kgole komiki tše re be re di šomiša ka staff room ke kgoditšešetše di tšhentšitšwe madulo and such things ka hwetša gore a ke sa na mogwera mo gare ga di-colleague tšaka so e ile ya ba boimanyana and ya aggravata ke taba ya gore ka 1999 mosadi a tlhokofala ka baka la yana she was still young mao ngwana wa tlhokofala ngwana sa na le 18 months yena wa le go potsang gore ke nako ya go yena generations okay napile la dirang gore le gone go ikamogela le go amogela maemo a leng gore le mo gona go ba le twatše ya HIV ke tsere nako it took me time gore ntho e direng gore ke be ke feleletse ke ikamogela ke ile ka lesa mmereko ka boya mo ka kry-a posonyana ka mo review kurante go ba ke review ke be ke ngwala strictly ka dilo tša HIV then ka napa ke kgonne go tšwela ka ntle go bolela and go bolela it's a healing wa fola ka ge motho wa bolela le ka mo taxing sometimes or ka mo passing a bolela re motho la o tile le bona meriri jwang ke le tsebana go le go mra go ne re fa maina na go re ke magama wa re o se ka paete o dilo tša mokutano so ke be ke kgona go no bolela le motho wa no mo gausi nna ke rena wena mara o tseba seemo sa gago because a ke ra ya ngwalwane ka nne o tlo testaneng le lo tša mokutano so ke kgonne go tswela ka ntle and go tswela ka ntle go ile go mpha mošomo ka mo Department of Health ka thoma go traina
basadi ba bangwe re ba bitsa gore ke di-mentor mothers. Di-mentor mothers mo tleliniki tsa rena tsa mo Capricorn ka moka bana le di-mentor mothers ke bana ba ka ba rutile ke nna ke ba tsentšise mmerekong. So ka ba trainer, and then go tloga mowe yana pa impile mošomo gone belo ke bereka le an organization ba re ke No Excuse. Re bereka le banna strictly because re lemogile gore banna a ba testi ale le emela gore mma a be mmeleng a yo ba le ngwana le ra mosadi a ka buile le ngwana gore a nayo a ke re belo mosadi ga ya yo dira di pregnancy tests re testa le HIV whether wa nyaka or a nyaki, and then ga kry-ile di-results ya boya le tsona re di results se di papa o namile mpara ka e re no awa le nna ko re ke shapo a o shapo selo because ke ya gage ela. Yes, go na le gore le ka phela le babedi o mongwe wa ba positive o mongwe wa ba negative le batho ba ba ile re bitsa ke di-discordant couples gomme la ba la kgona go ba le ngwana o tla a sena yone. Yes. Okay. Le ka tswela pele ntate mama bona. Ngwana ga ntšhile tseba gore o no fetelwa ka nako ya neela ge go ka ba le something go moapega go ba something during birth a ke le bona re nako e la go na le madi a mantšheleng a flowang. So mara botsebotse ngwana o ba negative. Ngwana o ba negative. Ntate mama bolo batho ba theleditse gona bele ba bang ke gona ba kgona go tseba le kgone gore bana le twetše ya HIV a sanka ya ba diragalela mo bophelong re ka kgweding ya July kgwedi e leng gore re tlhokomela malwetse a monagano na go tseba pele ga batho ba tlo go bolela batho ba go seba e ama bjang monagano wa motho. Ya monagano wa motho kudu la bona gana bjalo re bereka le ka issue ya gender based violence. Di-violence tše dintši go lwa dintwa tše dintši ka mo malapeng di tlhola le ke yona issue yane ge mosadi a ka boya re no ke positive monna o šupa yena goba mosadi o šupa monna re a šupa-šupana, so e ba le bothata and then e affecta motho mentally. Le nna le a bona ke ile ka feleletša ke le sitše mošomo and nako ile ke be ke sa tsebe pele le morago nto ileng yanong ke emiša ke gore no ke bone gore no ngwana wo ke dira something for ngwana wo le ya e bona. Bana ba le ba goditšeng ke ba bakae ke ena wa ke ba bararo o na le sese ya ge le buti yage. Wow. Yes. Ntate mama bolo re tle ke timela dintlheng tša ditaba ra lebela gore ka ira bora re tla bedimo ka sepopago se sefe ge re boa re tswela pele le lena ka baka la gore re lebelela lena le bophelo bja lena ba go phela le HIV, and then re lebeletse gore le godisitše bana morago gore mama a tlhokagale le monna a le dilo tšeo fela le šetse le bolela gore le šoma eng le eng le dira lo tše dintšhi ka nako e tee gomme nna ke le lebeletse ke gone barawa motho go ba le HIV ga a ngwadiwa motho a ka re makamane a le re tlišeditše monna o gone gore rena re tshepe gore o na le yona a sena yona tše dintšhi re tlo di bolela ka morago ga dintlha tše ditaba morena. a ye ke ba le nna ka nete go thobele FM mo šupologo go fihlela ka la bohlano ye lengwe re direla bohlano le lengwe le lengwe re lebelela taba ya ka le Mankoko baby re tsere ntate mama bolo we leng gore o phela le twetše ya HIV go mo lebeletša wa ino ba ka kapa go putše ya gore o jang o araba ka gore ke ja di-ARVs o na le ngwana o mmitša generations we leng gore o fela mo gopotša gore papa ke nako ya generations a rape re tsweleng pele re lebeletse gore o ya ka dinyakišong tete mama bolo go lebeletse gore go na le bana ba mengwaga ya 15 baswa mengwaga ya 15 le 10 ba e leng gore ba phela ka twetše ba bangwe bana taba ba nwa madila go le bjalo ba tsenela dithobalano tše e leng gore ga di a bolokega nke le boleleng le bona re ke gore ka ba le re go tswa go thuto e lena le ithutileng yona mola la ikamogelang nna ba ka ba kotsing e ka kang ge e le gore ga ba itlhokomele. Ya go ya ka nna le tseba ba bangwe ba bona ba re ba blame fela ka baka la gore nako e ba belegweng ka yona di-ARVs di be di se gone be le nako e la re sa bolela ka taba beetroot and stuff so ba bile HIV positive nako yana ela ge ngwana a phela botse a eja botse o feleletša a sa bonale mafelelong gore o positive. Ke tseba ngwana mongwe re na le di-support group tša batho ba phelang ka kokwanahloko e re natse gore every time ra kgobokana ra bolela gore na re kgona bjang re ka palela ke eng re ka dira eng. So bana ba o tseba setšana le bo 18 years gore o positive and le gore o itšere go batswadi. Yes, and then ba bangwe ba bana ba rena gona bjalo a ba theletše and go na le dilo tše dingwe ra di šomiša di-prep ke ba re ke di-morning after pill lo tsana tšeo a di no ba tlhwatlhwa ka mokgwane wena and ga ba taste in most cases ya go tsaba o dia diteko
ene le banna ke letša ke banna go se teste ga bona kliniki engwe le engwe re yang mo go yona o hwetše batho ba le ka mo e le 80% le basadi 20% le banna and then e namile ntwela ya keka a re kgone go kepa spread sa yona so taba go le go gore re bolele le banna ba gore a ba e ba teste o tla phela botse gana bele motho wa leng diabetic ke mo pala because ke kgona go bolela le yona HIV ya ka ke bile ke file leina ke re ya ke lesio e ke nya go tloga ke ya felo ke e botsa ka re bona wena o tla shala mo ge ile re tlontshwenya o iketle ska tsentša matlho a batho ke eng e leng gore gona bele ka twatše e leng le na le yona HIV ya le tshwenya kudu ge le kgona go e gala ke madile le ano go ba ge le nyaka go ja dilo tše lengwe ra la tshwanela go di ja le siba o iketle mamtlhele ke nyaka go ipona ke utswitšenyana ke jile se ke sa tshwanela go ya la tseba kwa morago ne le taba ya gore no se ka ja seo je se nna ke no phela ke ntše by then ke tlogotše mmereko e sa tloe ba nako ke rile mapenyana ke a ke rileng ke feleditše go aga ke feleditše ke di feleditšeng jalo taba ko gore a ke sana tšhelete jalo so a gona gore nka ja sela ka ba le choice ke ja merogo ka ja dilo se se jewang ke a ja as long as ke kgona go tlhokomela gore ke lebelele madila ke a katoge and then ke phele free ke ska ba le stress ke gore stress ke ntlo ke sa inyakeng ka baka la re slatlisha malwetšana a ke re belo ntlo HIV it's a ke malwetšana mantši a ileng gore a mo go motho mafelong go tšha le gore tshwara ke TB because ke yona mogotsi o mogolo wa HIV and then motho ga a tlhokofala go bola ke TB not HIV le bona napile generations o na le bommane ka baka la gore bomma go bommane ba gone ba theleditše ka mogwano mane ke re salute motho wa ka a ke re le bona re tlhakane gona mo di-support groupong and then ra boledišana ra kuša gore gape re ka bophelo ka se felele mone a re tšwele pele le bophelo so re tšwela pele le bophelo nothing wrong la bona ka mokgwa le bolelang gore le kopane le bona gona mo di-support groupong a re feleletseng ka ya gore go na le motho mongwe wa itseba gore o HIV positive o kopana le motho o palelwa ke go mmotša gore nna maemo a ka šia ka baka la gore motho o la ka no maamogela ebile a re le nna re sepela le nna re yo leka ke bona gore nna ke mekae wa kgwetše le gore mohlomong ga a nayo o wena o na le yona ba tswela pele ka bophelo batho ba bano re a ke a tsena tla ipona pele ge a re ka kgwetše le gore re positive ka bobedi ke tla imakatša nke le boleleng le batho ba ya a go bonolo ke a kwešiša batho ba gešo ke a kwešiša setšhaba sa gešo gore a go bonolo gore o teste o botse molekano wa gore o testile positive it's not easy mara bjalo go o tsenela thobalano le yena o tseba gore o positive ya go se šireletšege le gona o tsebe gore ke wena mmolai ka gore o bola mongwe a re tsebe seemo sa gage so le taba ya go šupana ka menwana a re tlogeleng go šupana ka menwana ge le positive ka lapeng go na le positivity le seke la ba la šupana ka menwana ka gore ga re na nnete ya gore nanto e tlile le mang le gona le ge re ka tseba gore e tlile le mang go ka se re gole selo e ka se tloge gona e dutse ntate mamabolo re a tseba gore Afrika Borwa e etile pele ka nete re lebeletše batho ba e leng gore ba na le HIV re lebeletše Namibia, Zimbabwe, Mozambique, Kenya, Algeria bjalo le bjalo gomme batho ba sa ngangabetše batho ba e gaša batho ba nyake go dira diteko o mongwe o dira yona e le boletšeng ba re a nna ke tlamela mosadi a ka tla ya dira diteko ga yo ba le ngwana gore gore ga le positive ga le negative le nna ke negative gane mosadi a ka ba negative wena wa ba positive molaetša wa lena ka kakaretšo re lebeletše maitemogelo e leng gore lena le na le ona mo tabeng ye ya twetša HIV ke a fe ke gore taba go le gore a re testeng batho ba gešo a re testeng gana bjalo it's free ga o patele selo and ka ntle le mowe ge le ka lebelela go ya go testa a gore o testa mamotla go sasa wa fetša kgoditše 5-6 gore ke testile ge as long as o ka tsenela thobalano ya go šireletšege testa get tested and le gona o ye o tested le kgono ba tla go botša gona le grace period
e leng gore wa ema for about 30 days wa boela gape ra testa ra verifya gore o positive o ba o positive na. So ke le ka gore nkaretse batho ba modimo re a phela and as long as wena o ke kamogetse motho mongwe ana le maloka go ka go sekiša le go ne go tseba rona wena o dia jwang. Ke kole mo ko mongwe a bolela gore a gone sa go mpefediša go tshwana le motho go tlotla sepetlela a tlhakatlhakane a lwala ebile o sena le ka mo gore ka mo thušang ba re HIV positive mo le gona le malwetse a mantši a bolayang batho a go sana motho a ka tlo lwalang o ba tlhokagala gona bjale ba tla ba re ba le HIV positive. Ba ba dišwa ke batho ba e leng gore ba itesa go fitlhela mo e leng gore le baoki ba sa tseba re ba go thushe bjang. La tseba go no ba dilwana tše dintši tše di enticeang batho e reng ke le fe example ya go phela ka nna ngwaga go feta ke ile ka tlhakana le batho tsoko ka Department of Health. Batho ba ba re no re nyaka go dira dipilisi tše dingwe mo re nyaka go dira injection ye nngwe ye leng gore o tlhaba once a year and then wa ba right. So ka re no hey ban dia e guinea pig ka re no e reng ke tlhabe re bone gore na e tla šomana la tseba re ke eng ena ka bo renge la tseba bo sister ba o na le bo sister kwa ga digale clinic ke ile ka ya gona o na le bo sister Stoltz le ba bangwe la tseba ka hwetša ke fedile ke bona gore no mo ke a gatanele ka morago go tlogela di-ARVs for a certain period le a e bona and then ne ba mpha stipend nyana se se itseng ke lebeletse stipend sele ke nyekile go gatanele mara ka go matseleng ka bona rata masheleng nke re dire ka tsela e re boe mo re a laelana. Ke yona Thobela FM mo moshatse ba tsebole boithabišo mo e leng gore nna ke sepela le ntate Mamabola taba ya ka le Mankoko baby monno e leng gore o nna le mengwe re masomešupa pedi ka letšatši le yona la lesomešupa kgweding e re le mo go yona di 17 July tlabe le keteka ke lo ketekela ka e re memeng re tle re bone monno e leng gore a ke na nnete ke tla re o tla gana ka le go leng kore ebile le se ka bona dumella motho go le senyetša letšatši la lena la matswalo go fitlha mo le fitlhileng gona go tloga 1995 le tsebile gore le na le tša HIV o fitlhela gona bjale le le ka mokgo a gona ba ka le senyetšang letšatši. Ke a leboga go menagane ke re banna ba gešo ke lwa le lena go na le number e nngwe ba re ke toll free number 0800 150 150 o ka e founela at any given time o tlo hwetša thušo 0800 150 150 more